Assalamu alaykum tuğanlar, Özgönçülük kanalının katılgıçılar. Biz hazır Özgöndön, Mirzakadan uşul JTA'sıydagı жақшы Karabayırdı görgөн düştük. Bol toktutayın uşul jeri. Жақшы JTA'sı iken, ulagı үйürüne garanti deyt. Maşallah. Attın boyu 1.70. Ölçep alasаңыздар болот. Кичине арыкыраак экен. Бирок улакка чабып жүрөт. Кече деле чабылды экен. Кече деле мына. Күнделе чабылып жүргөн ат экен. Бул Карабайырдын мындай 1.70 өтө кем да. Машалла, баштарын көрсөңүздөр болот. Мына ал көкүрөктөрү. Путу колу таза. İzlegендер болса, улакка үйүргө кете берет экен, гаранти экен. Келип көрүп, азыр кышта айылда күнделе улак келип көрүп, чабып көрүп алсаңыздар болот. Кишини үстүнө бастырыңдар аке. Буролорун эле бир көрөлү. Maşallah. Çatka ayakları. Qancha жылдан beri aka özünüz bagasızmı? Jayda algan eken. Azı kichine qaragani vaqt bolbay atat deydi. Karabayırda özü bundaylar öte kemi aka. Bundaylarda özü yürgü alış gerek de. Bulardan bala alış gerek. Artjaqlarını emir körgözüp koyun. Başların çoğunluqları. Bu jaş palvandar alsa hem yüröt ötken de ake ulağı ha. Putlarında men hiç bir şişik körüp aytam. Taza çoğun ken putları deydi. Boyu 1.70 jön çıgat ake bulçu. Burayın gibi. Tuyakları hem kapkara tuyak yana ake. Kara tuyak da beken bolot deydi ko. Peşenesinde ak kaşkası var. Kim ulakka үйүргө жақшы at izlegen bolsa, есин номерин астына калтырам. Кабарлашып, келип көрүп, улактарды чабып көрүп алсаңыздар болот.